Adalah barisan tarian khas kabupaten yaitu menampilkan tari Pancasila, tari Tremajaya, tari Megalungan, dan permainan Mejarang-jarang. Well, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now is Buleleng Regency. Buleleng Regency under the leadership of Acting Regent Insinyur Dr. Ratnyano MMA. Entrust the Penadaya Ambassadorship this year to Sekar Mandala Yono Banyuni. On this occasion, Buleleng Regency's ambassador presented Ayah embodying the spirit of Singa Ambara Raja, symbolizing agility and the heroic spirit of the people warrior, accompanied by a pair of brigade barbers in Grand Buleleng traditional attire. Next in line is procession of Ukur Raya carrying banderangan decorative flags, Kedung, Kober, and Lelong. And also followed by the line of traditional dance from the Regency, featuring the Pancasila dance, Truno Jaya dance, Magerumbungan dance, and Mejarang-jarang. The ceremony. Elements showcased in the ceremony include ritual offerings accompanied by gamelan Gendera Wayang. Sebagai sajian pamungkas, Duta PMI Kabupaten Buleleng menampilkan garapan tematik yang berjudul Igusti Ngurah Panci Sakti Menyerang Blambangan. Dikisahkan pada tahun 1697, Mas Purba yang berhak atas tahta kerajaan Blambangan memohon bantuan kepada Igusti Ngurah Panci Sakti sebagai Raja Buleleng untuk menggulingkan pamannya yaitu Mancanapura dari tahta kerajaan Blambangan. Permohonan Mas Purba itu dikabulkan oleh Igusti Ngurah Panci Sakti. Sebelum diadakan penyerangan ke Blambangan, maka Igusti Ngurah Panci Sakti terlebih dahulu menggelar permainan Megoak-goakan untuk meminta persetujuan pasukannya dalam penyerangan kerajaan Blambangan. The year of 1697, Mas Purba rightful heir to the throne of Blambangan Kingdom, sought assistance from Igusti Ngurah Panci Sakti, the King of Buleleng, to overthrow his uncle Mancanapura for the throne of Blambangan. Pada hari yang ditunjukkan oleh Bagawanta, maka berangkatlah Laskar Buleleng yang dipimpin langsung oleh Igusti Ngurah Panci Sakti yang bersenjatakan keris pemberian dalam segeni yang bernama Kisuma dan tombak di Pangkalje Satu. Pati kerajaan Buleleng yang bernama Igusti Tamlang bersenjatakan tombak Kibaru Ketum dan Patih Igusti Madebatan bersenjatakan tombak Kibaru Sakoti. Laskar Buleleng berangkat melalui Gilimanuk dan Batu Jodol dan akhirnya dapat mencapai pantai Blambangan.
Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, so that was the Buleleng Regency. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama Kabupaten Karangasem. Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati Ijedin Damai dan Wakil Bupati Iwaya